Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Birabura Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo kuri Apartheid, politiki y'ivanguraruhu yabaye muri Afrika y'Epfo. Apartheid cyangwa Apartheid ni ijambo ryo mu rurimi rw'Icyafrikaans bisobanura gutandukanya cyangwa kwigiza iruhande. Apartheid yari politiki yo kwigizayo bamwe ishingiye ku moko n'ibara ry'uruhu muri Afrika y'Epfo. Iyi politiki yashyizweho kuva mu mwaka w'1948 n'ishyaka National Party, nyuma iza kuvanwaho mu rwego rw'amategeko ku ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1991. Abazungu bazanye Apartheid iyo bayisobanuraga bavuga ko Apartheid ari iterambere rivanguye mu rurimi rw'Icyafrikaans. Ni amahame y'imibereho ashingiye cyane cyane mu gutandukanya abantu badahuje ibara ry'uruhu. Apartheid ifite inkomoko mu mateka y'igihugu cya Afrika y'Epfo, ariko nanone iyobowe n'inyigisho z'abanazi. Nyuma icyaha cya Apartheid cyemejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu gihe cyose politiki nk'iyo yo kuvangura amoko no guheza yaba irimo gukorwa. Politiki ya Apartheid yari igamije gushyiraho inzego za politiki zifite intego yo kuzana amacakubiri ashingiye ku moko muri Afrika y'Epfo kuva hashingwa isosiyete y'Abahorandi mu burasirazuba bwa Cape Town mu gihe cy'ubukoloni mu mwaka w'1652. Bitewe na Apartheid kwishyiraho ifasi y'aho uturuka ndetse n'ubwenegihugu n'irangamimerere byaterwaga n'ibara ry'uruhu rw'umuntu. Muri Afrika y'Epfo y'uburengerazuba, ubu ni Namibia y'iki gihe, Apartheid yashyizwe mu bikorwa kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1979. Icyo gihe yari iyobowe na Afrika y'Epfo. Politiki ya Apartheid yashyizweho nk'igisubizo ku bazungu b'Abafrikaner bari barabaswe n'ubwoba ko nyamwinshi y'abirabura ituranye nabo ishobora kuzabihimuraho, maze bashyiraho amategeko akakaye arengera abanyamuke b'abazungu. Kuba kandi abera bari barigwijeho umutungo hafi ya bose w'igihugu byatumaga bashyira amategeko abarengera bo n'ibyabo, ndetse akandamiza abo mu yandi moko bo bari mu bukene bukabije. Nyuma y'ubwicanyi bwa Sharpeville mu mwaka w'1960 ndetse no kugerageza gukuraho ubukoloni, amahanga yarushijeho kunenga politiki ya Apartheid. Kwamagana ivanguraruhu byarushijeho kwiyongera, bituma Afrika y'Epfo ihezwa mu miryango mpuzamahanga imwe n'imwe nk'ishami rya Loni ryita ku buzima ku isi, ibiro mpuzamahanga by'umurimo na komite mpuzamahanga ya Olympique. Ariko nyuma y'imyivumbagatanyo yabaye muri Soweto mu mwaka w'1976 nibwo akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kashyizeho ibihano mpuzamahanga mu bijyanye no kumanyiriza Afrika y'Epfo mu bigura intwaro. Amavugurura yatangijwe na guverinoma ya Peter Botha ku burenganzira bw'amashyirahamwe atari ay'abazungu, hanyuma akavangwa. Itegeko nshinga rishya ryongeye gushyiraho uburenganzira bwa politiki ku bahinde no ku bametisi, gukuraho itegeko ryerekeye pasiporo kandi ribuza gushyingiranwa ku badahuje ibara ry'uruhu, kudaheza ahantu hahurira abantu benshi kuri bose ntibyari bihagije kugira ngo Afrika y'Epfo ikomorerwe ku bihano mpuzamahanga. Mu kwezi kwa munani mu mwaka w'1989 Perezida Frederick de Klerk yageze ku butegetsi. Nelson Mandela nyuma y'imyaka 27 y'igifungo ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1990 yararekuwe. Hari amategeko yashimangiraga inkingi za Apartheid, cyane cyane itegeko ry'inkomoko hamwe n'itegeko ryo kwandikisha abaturage ryavanyweho mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1991. Imishyikirano yo gushyiraho itegeko nshinga yakozwe hagati ya guverinoma n'amashyaka akomeye muri politiki yo muri Afrika y'Epfo harimo ANC, yasojwe hemejwe ko hajyaho itegeko ry'agateganyo n'inzego zo gutegura amatora atarangwamo ivangura iryo ari ryo ryose. Maze kuwa 27 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 haba amatora y'abadepite adashingiye ku ivanguraruhu, no ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'1994 haba amatora ya perezida. Nelson Mandela arayatsinda, aba perezida wa mbere uyoboye Afrika y'Epfo ari umwirabura. Kugira ngo politiki ya Apartheid irangire mu mahoro, habeho no gutangiza imishyikirano ya politiki, Nelson Mandela na Frederick de Klerk bari kumwe bahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka w'1993. Herman Guillaume, umuhanga mu by'amateka, avuga ko ivanguraruhu rishingiye kuri politiki ya Apartheid ridakwiye gufatwa mu ntangiriro nk'umushinga wasobanuwe neza mu bitekerezo byabo. Ibishyirwa mu bikorwa rya Apartheid ntiriba ako kanya, kandi icyerekezo cyaryo nticyari gihuje cyangwa ngo kibe kimwe. Imirongo migari ya Apartheid yari ishingiye ku ivangura rya politiki, imibereho, ubukungu n'ivangura rishingiye ku turere, ndetse n'ivangura rishingiye ku baturage ba Afrika y'Epfo. Abaturage ba Afrika y'Epfo bari bigabanyijemo amatsinda ane atandukanye ashingiye ku ibara ry'uruhu.
Duhere ku bazungu, abenshi muri bo bakomoka ku bakoloni, abandi bahageze ari abimukira baturutse ku mugabane w'Uburayi guhera mu mwaka w'1652. Aba nibo biganjemo abafrikanere, abenshi muri bo bafite amamuko mu Buholandi, abandi mu Bufaransa, mu Budage no mu bihugu bya Scandinave. Ururimi bavuga ni Afrikaans. Abandi nabo bita Anglo-Sud-Afrique bafite inkomoko mu Bwongereza. Aba mu gihe cya Apartheid bari bagize 21% by'abaturage ba Afrika y'Epfo. Abenshi muri aba bera nibo bari ku isonga mu gushyira mu bikorwa politike y'ivanguraruhu ya Apartheid. Abandi baturage bari batuye Afrika y'Epfo mu gihe cya Apartheid ni Abahinde. Abahinde bakomoka kubo bita abakurzi, babakuye mu turere twa Madras na Calcutta ahagana mu mwaka w'1860. Bazanwa muri Afrika y'Epfo bagiye gukora mu mirima y'ibisheke mu ntara ya Natal. Mu mwaka w'1950 mu gihe cya Apartheid, Abahinde bagiraga hafi kuri 3% by'abaturage bari batuye Afrika y'Epfo. Abandi baturage batuye Afrika y'Epfo ni Abametisi, ni abaturage bakomoka ku badahuje ibara ry'uruhu. Uruvange rugaragara hagati y'Abanyaburayi, Abahinde, Abanya-Indonesia, Abanya-Mozambique n'Abahontetos. Mu mwaka w'1950 Abametisi bari bageze ku 9% by'abaturage bari batuye Afrika y'Epfo. Abandi baturage batuye Afrika y'Epfo ni Abirabura, bari 67% y'abaturage bari batuye muri Afrika y'Epfo mu mwaka w'1950 mu gihe cya Apartheid. Abenshi muri bo biberaga mu cyaro, 80% y'Abirabura babaga mu byaro. Bari mu moko agera mu 10, ariko abiganje n'abakosa n'abazuru. Ababirabura bakaba baragizweho ingaruka zikomeye na politike mbi ya Apartheid kubera ko bakorerwaga ivangura ku buryo bukomeye. Reka noneho tubagezeho bimwe mu bihe bikomeye byabaye mu gihe cya Apartheid. Mu mwaka w'1948 bw'ishyaka National Party rya Daniel Francois Mara ryatsinze amatora maze rihita rishyiraho politiki ya Apartheid, aho Abanyafrika y'Epfo bafite ibara ry'uruhu rutandukanye batari bemerewe kubaho mu buryo bumwe kandi bungana. Amategeko mashya ashimangira amategeko y'ivanguraruhu yari asanzweho nibwo yashyizweho. Mu mwaka w'1949 hagiyeho itegeko ribuza abantu badahuje ibara ry'uruhu gushyingiranwa. Urugero, umuzungu ntabwo yari yemerewe gushyingiranwa n'umwirabura. Mu mwaka w'1950 hagiyeho itegeko rikumira abadahuje ibara ry'uruhu guturana. Muri uyu mwaka kandi nibwo batoye itegeko rihana umuzungu wakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu utari umuzungu. Muri uyu mwaka kandi hatowe itegeko ryo kwandikisha abaturage ritandukanye abantu ukurikije ibara ry'uruhu rwabo, ni ukuvuga abazungu, Abirabura, Abametisi n'Abahinde. Mu 1951 hatowe itegeko rishyiraho abayobozi b'Abirabura. Imirimo y'abo bayobozi b'Abirabura yari iyo kubungabunga umutekano rusange, kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza, gukusanya imisoro no gushyigikira imirimo ya leta. Mu 1952 hashyizweho itegeko rireba Abirabura barengeje imyaka 16 kugenda n'agatabo ka laissez-passer, ni ukuvuga inyandiko isa na passport. Yateganyaga niba bafite uburenganzira bwo kuba mu duce tumwe na tumwe tw'abazungu mu gihe kitarenze amasaha runaka y'akazi. Mu 1953 hashyizweho itegeko ryihariye ritandukanye ubwiherero, amasoko y'amazi n'ibikorwa rusange. Iri tegeko ryavugaga ko umwirabura atagomba gusangira ubwiherero n'umuzungu cyangwa ngo bavomere ku isoko rimwe. Muri uyu mwaka kandi hagiyeho itegeko rireba amashuri y'Abirabura n'integanyanyigisho ajyanye n'amasomo yabo. Muri uyu mwaka kandi hatowe itegeko ryambura uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo ku bakozi b'Abirabura. Mu mwaka w'1954 hatowe itegeko ryo kwimura abakavukire b'Abirabura. Iri tegeko ryasabaga ko Abirabura batuye mu duce twitwa ko ari utw'abazungu bahava. Mu 1958 wari minisitiri w'intebe Siriudom yarapfuye, hanyuma Hendrik Verwoerd aba minisitiri w'intebe. Muri uyu mwaka kandi hatangiye urubanza rwise urw'ubugambanyi ku bantu 95, cyane cyane abayoboke ba ANC, leta yitaga ishyaka rya gikomuniste rya Afrika y'Epfo, baregwa ubuhemu no gushaka guhirika leta hagamijwe kwisimbuza leta y'abakomuniste. Mu mwaka w'1961 iherezo ry'urubanza rwise urw'ubugambanyi nibwo ryabaye, nyuma yo kugirwa abere ku barenga 70. Abaregwa harimo Nelson Mandela bagizwe abere. Abacamanza bavuze ko nta bimenyetso bifatika byabonetse bigaragaza ko ishyaka rya ANC ryashakaga guhirika guverinoma. Muri uyu mwaka w'1961 kandi nibwo ANC yatangije ishami rya gisirikare ryiswe umukoto wesizwe mu rwego rwo guhangana na leta ya Apartheid. Mu mwaka w'1963 habaye urubanza rwa Livonia. Nelson Mandela yakatiwe burundu aregwa iterabwoba kandi afunganwa n'abandi bayobozi ba ANC ku kirwa cya Robben Island. Mu mwaka w'1966 habaye icwa rya minisitiri w'intebe Hendrik Verwoerd. John Forrester aba minisitiri w'intebe mushya.
mu 1974 habaye iyirukanwa ry'uwari uhagarariye Afrika y'Epfo mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, ariko Afrika y'Epfo nk'umunyamuryango ntiyavanywe muri Loni. Mu 1976 habaye imvururu muri Soweto nyuma yo gushyiraho itegeko rivuga ko ururimi rwa African ari rwo rurimi rusange rw'inyigisho zo mu mashuri yisumbuye y'abirabura, harimo imibare, ubumenyi bw'imibereho, amateka na geography. Muri uyu mwaka kandi hatangajwe ubwigenge bwa Transkei yiganjemo abirabura bo mu bwoko bw'abakosa, ariko ntibwigeze bwemerwa n'umuryango mpuzamahanga. Mu mwaka wa 1977 umuryango w'abibumbye wafatiye Afrika y'Epfo ibihano byo kutagurisha intwaro muri Afrika y'Epfo nyuma y'uko iki gihugu gihohoteye ndetse kikanica abanyeshuri ba Soweto. Mu mwaka wa 1977 kandi nibwo Steve Biko yaguye muri gereza, akaba yari umuyobozi w'impirimbanyi z'abirabura. Mu 1978 hafunguwe tubyiniro twa nijoro bita night club nyinshi muri Johannesburg, ariko byamaze umwaka umwe gusa. Muri uyu mwaka wa 1978 nibwo Peter Botha yabaye minisitiri w'intebe. Mu 1982 Nelson Mandela yimuriwe muri gereza ya Portsmouth mu nkengero za Cape Town. Mu 1983 habaye igitero cy'ubwiyahuzi kuri Church Street muri Pretoria, amaraso menshi arameneka ngo ni mu bitero byakozwe mu izina ryo kurwanya Apartheid. Hashyizweho abategetsi b'abirabura batowe kugira ngo bayobore imijyi, ariko amatora yateguwe mu mwaka wa 1984 iyo yarabangamiwe. Mu 1984 igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cyahawe Desmond Tutu, musenyeri mukuru w'abangirikani wa Cape Town, yari umuntu udasanzwe mu kurwanya ivanguramoko. Mu 1985 hatangiye imishyikirano ifatika mu Busuwisi hagati y'abahagarariye guverinoma na ANC. Mu 1946 habaye intambara y'abenegihugu muri Natal hagati y'amashyaka y'abirabura. Muri uyu mwaka kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano by'ubukungu Afrika y'Epfo. Muri uyu mwaka nanone habaye ishyirwaho ry'abadiplomate ba mbere batari abazungu b'Afrika y'Epfo nka Badra Ranchod washyizweho mu mwaka wa 1947 aba ambasaderi w'Afrika y'Epfo mu muryango w'Uburayi. Mu 1989 Frederick de Klerk yabaye perezida wa Afrika y'Epfo maze atangiza amavugurura. Mu 1990 habaye ibintu byinshi bishyira iherezo kuri Apartheid. Ishyaka rya ANC hamwe n'ishyaka rya gikomuniste n'andi mashyaka y'abirabura byemewe n'amategeko. Nelson Mandela ararekurwa nyuma y'imyaka 27 mu buroko. Hatangiye kandi imishyikirano hagati ya guverinoma n'imitwe irwanya Apartheid. Amasezerano yiswe Groot-Schuur ndetse andi yitwa amasezerano ya Pretoria. Mu 1991 habayeho ivanwaho ry'amategeko nkingi ya mwamba ya Apartheid. Byabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Hashyizweho komisiyo ya Goldstone ishinzwe iperereza ku ihohoterwa ryakozwe n'inzego z'umutekano n'imitwe ya politike ndetse n'abaparkomando bari bashyigikiye Apartheid. Nguko uko politiki ya Apartheid yarangiye muri Afrika y'Epfo. Politiki yakandamizaga abirabura, aho buri kintu cyarangaga ubuzima bwa buri munsi cyabonekagamo ivangura. Habagaho amashuri y'abazungu ukwayo n'ay'abirabura ukwayo, amabisi y'abirabura ukwayo n'ay'abazungu ukwayo, ubwiherero bw'abazungu ukwabwo n'ubw'abirabura ukwabwo, amavuriro y'abazungu ukwayo n'ay'abirabura ukwayo, ndetse no mu bindi n'ibindi. Imibare igaragaza ko mu gihe cya Apartheid muri Afrika y'Epfo buri mwaka hapfaga abantu bazize iyi politike mbi bagera nibura ku 736. Wakuba n'imyaka Apartheid yamaze urasanga bahitanywe nayo barenga 300,000. Politiki ya Apartheid yashyizweho akadomo mu mwaka wa 1994 nubwo amategeko yayikuyeho mu mwaka wa 1991. Mu mwaka wa 1994 ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi habaye amatora ya mbere atararangwagamo ivangura. Hanyuma Nelson Mandela arayatsinda aba perezida wa mbere w'umwirabura mu mateka ya Afrika y'Epfo. Ishyaka rye ANC ritsinda ayo matora muri rusange, hashyirwaho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu yari yiganjemo abo mashyaka ANC, National Party n'ishyaka ry'abazuru. Naha dusoreje inshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, mukomeze kugira ibihe byiza.